Muthenya wa Jumamothi niguo family ya kahii ka miaka 3 karia getagwo Junior Sagini yahurire riboti ceceni-ini ya borithi ya Kisii thutha wa kahii gaka gukorwo gatharikirwo na gukurwo maitho. Kurerikana kahii gaka gakorirwo gatetwo mugunda-ini wa mundu marigaine itura-ini ria Ikuluma kaunti-ini ya Kisii kuria gateng'eririo thibitari-ini na kuringana na arigitani kahii gaka gatigukorwo na uhoti wa kuona ringi. Thutha wa uthuthuria gutafanio, borithi ni manyitire Alex Maina Ochogo na kumuhingurira thitango. Wewe ambayo inasemekana kuwa ni cousin ya yule mtoto uliweza kuonekana ukiwa ama ukimpeleka yule mshukiwa mkuu kwenye eneo la kuabiri magari, na mshukiwa huyo anasemekana kwamba ameweza kutorokea sehemu za Nairobi. Mushirithania Christine Ogweno nietikirite ihoya ria mwena wa thitango ria kuria Ochogo ahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Rioma thikũ 5 niguo kuhe afitha a DCI ihinda ria gwika uthuthuria. Mnashukiwa kwamba ni nyinyi mlikuwa wa mwisho kabla ya tukio hili kuweza kujulikana. Sababu hizo wanaomba siku 5 ili uweze kuwasaidia maafisa ambao wanachunguza kesi hii katika uchunguzi, na uweze kuwasaidia kujua wale wengine walipo. Nyina wa mwana uyu Maureen Nyaboke na kiahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Marani agicukirwo mahitia ma gutiganiria mwana atari na murori. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.